Assalamualaikum bos. Maaf nih bos nih pagi-pagi udah ganggu main ke rumah nih bos nih. Hai ya. Iya nggak apa-apa lu main pagi-pagi. Ada apa lu tumben main pagi-pagi? Iya bos, jadi begini bos, bulan kemarin kan kayak saya berhenti kerja nih dari bos nih. Saya pengen ngelamar kerja lagi bos. Habisnya YouTube saya sepi bos, nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang like bos. Hai ya. Kan gua udah bilang sama lu YouTube aja bikin video yang bagus-bagus, tapi lu kerja tetap jalan, lu ngeyel. Udah lu mulai besok kerja lagi, lu bikin video aja kalau udah pulang kerja ya. Asik. Ya bos, besok saya giat dah kerja dah. Bos, ngomong-ngomong nih, saya minjem dulu 100 ya, boleh ya? Haiya, lu emang orang paling modus yang gua kenal ya. Bener-bener